Kasatangan tu botohon ujung neme jari-jari sikat ni hata nanang si patahalotos tak apalagi sedarion julu ma padi musik muna kasat tadi dahulu. jadi isoan di pasar tamu sama budak pasu budak nakok di sini asa dia malakat namang dia mau na dia mahatana tersengot dia ma na dirok na pasar tamu batu mau raja dia susu Mau lihat ma di hamu pandenami nung atung marmanak kasih pandenami tu hami ima di namar mula inang sorma tu amanami nataholonyon nang bostan nong ay di tongat-tongat ta alani di hamu pandenami nang marlasero hamahami pabuah utamat tadi bata ima si kacamu murdos toro minopar amanamion alani para oras panggabian do onggo buah-buahna kan semua lima di hamu para pandenami. Maliati jamin bejala horas dulau sarmatua pada sedarion dulau sarmatua sanggih betul martinanya mati di kata dulau tu sedarion setentong mediri kita dulau ta apa sedarion iso ni pasat tamu do amang songon boras pir asa pir mapoki baru paseloma pir mata dina suhu tak terlubu mata samatan dulu ma aka pangom Betul. di pasar tangguh sa songon napura dobari di hasalomon ni inatta daripada di bibir do daina kita lono do tabona si pasidak panaili mon si paulak ko saluja Betul. songon ni do ring situ sari pasar tamu di sonni songon itu pani pamarentah ta Oma di rokok songon uba di loja di hami pergosi arong do atene ni tutu nama dokon mulu sinuang gadong isang gopi abaruba di kamu ulau sarbatua pada dihition di sedarion oma upanami songon marluja-luja Betul. jadi di bagian ni amang napiningan idok kasutup punun nami nampe songon itu pertiak na sarung nami pergosi sarung pada pergosi nampe sarung bunga jadi ada songon amang hasutan nami mau mak kuni mau buksa bangunan memang kami menambah kain dan itu ini kasih pintu ini jadi ada songon do pakanahon namang persatu sampai hita raja ima mengido gudang na sampai pitu hari baru biasa saat dokter bulan tetap songon lima udah baru biasa gue tapah soras Jadi songon lima songon lima mah atau mau lihat mah dihita cukup dulu nanti. Jadi songon lima dihita nama maranggi songon lima orang tsunami atau napunan nung aku baik mah aku udah mulai. Godang mulai baik magodak sobat teman tadi bata asa tasombang tadi bata sobat teman tadi bata baik magodak sobat tujuan atau orang doa salah di hutan. Neoluh kutumat raja baik ma udah sahalai asamar sahala amat tanah seorang bagong ngadi bengkobe aliamang ima
Kodang salay bay mahasata si Tutio baru umadohot tulong sa tanay. Jadi mari media suatu bulan nami asa sa oras sa menawuri sa magkanaringgan kung di amat di bata. Jadi bur manak elani amat kada sembego ro betul. Kamu mana aku nasulit ini. Pasok pa mo maguluhan. Pero kaya sa atap pa mo. Pasok pa mo maguluhan. Pasok pa mo biti. Ajarin juga pak. Duluan. Jadi hubasa matu amat protokol. Dari boleh hati mana? Dari acara ulah utah dari tabuk dari gudang tadi. Jadi saya kursi nami. Bapak masuk gudang mulai. Godang liadi asal mengalian tami udah dihami makan asal hormat tuh. Kamu udah tujuh lu seorang dah mundur kamu tuh pudi sore. Mengalu-alu asidan. Baik mah.